thank you for making Z Radio your most listened to radio station in the Highlands. Will you be there and be your best and fill your mind? Will you be there and see the world, leave the rest behind? If you got what it takes, you can get the breaks and even learn for free. UB, University of Baguio. UB, University of Baguio. UB, University of Baguio. Will you be there? Kagawad po daw, kaduang nakman, tamaman-taman haranaan ni Justin Lane. Madek, Na, tapay? nagalas na busis mo, makapakanser. Wow! Kasanok pa'y ngaya, maaram ni Justin Lane. Dumngag kalangan kini DJ Al, kasigurado maharana na ni Justin Lay. Sigurado ka? Wang, sigurado ak. Sigurado ti panangharana ni DJ Al. DJ Al Special. Pakanggan kadagiti agkakasamit asunata nga umawang kadagiti puspuso yun. DJ Al Special. Mangharana iti inaldaw kada kayo. Mangliwa ken mangragsak. DJ Al Special. Bueno papagayan at tuyan tinanumo apagayan yo. Okay. Diba ang gawin niya amin gagayang kapsat kilian kahit pitial ko ina at imaran nga programa tayo DJ Special manibur pala nito 90.70 radio di ba nagkakadwa ito may isang oras alas 6 iti sardaming na 7 itrabi tatang sardam iti lunes page 27 iti mabilang iti bulan iti Marso taon 2023 Ket, kamusta tayo manan namin? Kamusta manan itinag malam nga aldaw tayo tata. Sapay kamata si kakarakat tayo kanayon na po. Kaya amin ang dindingang agbibuya dito siya at Baguio, dito 13 municipalities de Benguet, tintirang rehiyon Cordillera, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Kaya amin na pong madanon di signal dito station 90.70 radio. Naragsak ka nag-asat ng asang bayan dito programa tayo, DJ Special. Karit kapsat kayo yan nga OFWs around the world. Sa di mga nasyon ti enyo. Welcome ito rin programa tayo, DJ Special. Alright, dito man di pagayam yung DJ Al Aligribanes Bangsal, yung kayo makatadwahin ka na siya ti itirabi. Sa panita amin, may sapang sa niwang, kadyam si katuitan, pambungay ng sa niwang, itiray iti programa tayo. Waray joksyo shita mata ang kanag muni kuwan tukmaon isitado fa imaramad yung problema yairay tatay ko tulong son ka mawikan ikad sa tahan bay-bayan Pasok na luwa si Timur
真会话你的那nuara aksida aska agtahaan kainan Say tutuban ka dyan Iturong tuwad mabda Lumabadin pa'y patibiyang Yan to parsons ka Sidigat mantan sinamay Namamawaran nulay Sa higa mong jagman napan ka dyan Sikatu itan Doka sa pulan mo Si timpo ni Diga Yung naman dyan waraan Basta laki di kaya Agaman syusya Dyan mo'y kwanidak na Luwara aksita aska Agtahaan kainan Luwara aksita aska Agtahaan kainan Kadang sikatu itan Oh my goodness, Babski parang mukhang masaya ka Siyempre naman, Robin Pandemya. Alam mo ba, galing ako sa Smoke and Barrel Resto Bar. Ano bang meron dyan at mukhang tuwang-tuwa ka ng 100%? Oh my goodness! Alam mo Robin Pandemya, sa Smoke and Barrel Resto Bar, ay nako, may live band doon Ay nako yung mga tugtugan doon, the best na the best talaga. Alam mo yung mga tugtugan doon Robin country, reggae, variety, at kahit anong kanta, kahit yung kanta mong wonderful tulad, ay nako, sinisipra nila doon. Oh my goodness! Talaga ba, Babski? At hindi lang yan, Robin. Ano pa ba, Babski? Ang specialty nila doon, yung cocktail spirit, beer barrel beers, hard drinks meron din. Tsaka yung paborito mo, Robin, yung gin na 2x2. At hindi lang yan. Meron pa, oh my goodness, talaga dyan, segundo, minuto, Babski. Meron pa, magandang venue, para sa espesyal na okasyon, gaya ng birthday, seminar, at mga wedding o kaya kasal, pwede rin sa mga charity events, kaya ng concert for a cause. Free venue doon, Robin. Oh my goodness, talagang ako napapa-oh my wonderful tonight sa'yo. Babski, saan ba matatagpuan niyang Smoke and Barrel Resto Bar? Malapit lang, Robin, matatagpuan sa 4th floor ng Summer Pine Residences, malapit sa Pukay Village, dyan sa Marcos Highway, Anong oras naman sila nagbubukas, Babski? Nagbubukas sila ng alas 5 ng hapon, at nagsisimula yung banda ng alas 6 ng hapon hanggang alas 2 ng hating gabi. Oh my goodness, ano pang hinihintay mo, Babski? Magmadali na tayo at ako kakanta ng wonderful tonight. Oh my goodness, bilisan mo! Di wow! Smoke and Barrel Resto Bar. Baro nga ayuyang dagit lovers, barkada kan mabalin pati pamilya. Smoke and Barrel and Resto Bar, masarakan sa Jai, 4th floor, 80 Summer Pines Residences, formerly Summer Pines Hotel, just below Pukay Village, along Marcos Highway. Iti kanayon na ng impormasyon, mabalin yung kuntahan ni Suda, 800920-219-5777. Biro kan lang ni Ma'am Agnes
Agnes Contreras. Smoke and Barrel Resto Bar, pang lovers, pang barkada, kan pang pamilya. Alright, oras na katandaan 18 na palabas hanggang sa 10 minutos sa kalpasan itil 6, iti sardam. Kaya of course, iting oras kati sagsangot na tayo, iti Showbiz Cafe and Restaurant Taloy Sur, Tuba, Benguet. Mabaling kayo dumagas nga kapi mangan ang merienda. Kakarad dito'y lumablabas iti Marcos Highway. Dito'y biyaheros, turista, kan. Karag dito'y lumugar, wano umili dita. Showbiz Cafe and Restaurant Taloy Sur, Tuba, Benguet. Hindi pakaramanan dagato'y nakakaimas kumakamaan ng specialtida, rice toppings, short orders, snacks, kanda tumapay. Dito yung maramanan, dito kalalamisan, kaimasan nga halo-halo, showbiz halo-halo. Kaya dito na dumduma nga merienda, ito'y syuntog, showbiz kamote fries. Iti pagmayadan na, libre iti wifi, libre pa iti kape. Saan pa kayo mga kaibigan? So kung dumagas lang, dito Showbiz Cafe and Restaurant, Tarusor, Tuba, Benguet. Aga, asiptada, karag ito'y catering services para iti kasar, binyag, birthdays, meetings, kanda dumapay. Mabalimot lang ang pag-vinyoan, karito'y okasyon nyo, apo, nanyaman dito okasyon nyo. Alright, sabalan lang ni Miss Julina, Miss Arlene Binaldo, wano ni manang ulit ko sa Lanslino, Showbiz Cafe and Restaurant, Talisor, Tuba, Benguet, at your service. Editix Lande ko 0938-632-3717 para karito i-request and dedication show mabalin na tama at 80 concern in shows. Karito yung madama ang agluto para iti pang ravida. Imas-imas nyo lang iti agluto. Haba ang dengdeng ka iti programa tayo. Kada ito yung madama ang agkap-kapi. Yung banibang oras yung amin. Karakaro na ito yung kadwang taxi drivers. Dito ako kapi dito is louder. Yan. Dito kapian ni Manang Judith. Ala, Manang Judith. Sakto umay niya. Sakto yung gulpi. Pasensya. Tani, nagpa-hospital di partner ko. And of course, rito ay agsagsaya naman nga pang rabi rito ay ang duty ti pang rabi ang imbang oras yung amin. Rito kadwa nga taxi drivers in New Zealand taxi, Sigrid Mortal Taxi, and of course iti 7004 kan 7022 Polaris iti management ni Ma'am Aurora Mariro. Yan, meron shout out kinita kami nga po. Yan, dito district 1 na po iti Benguet, meron shout out kinyayo. Karita kail yan dito bukod na imbang oras yung amin. Dito kabayan na po, dito itukon Tubakan Sablan, kasama dito distrito ako. Okay, kaya man narugyan nga may basa ka rito yung greetings yun. Manang Rus Carias, mega shout out. Agnes Barol, hello ma'am. And of course, kini Aling Zari, mega shout out. Kumusta? And kini Psat, ma'am Pris Valdez. Hi po DJ Al, request po mi ng kantang Mansuyusi Sandagam Kananamat. And that, mega shout out. Hello, kumusta? Kani Flory Yak-Yakan Dayuti Taplin, mega shout out. Hello DJ Al. Hello listeners and viewers. Shout out Top Lane family and the UT family po, Sir DJ All. Thanks and more power. Alright. Thank you very much, Kapsat Flory Yak-Yakan. The UT Top Lane. Yan. Karito family Dayote kan family Top Lane. Mag-shout out kinyayo. Tagat no ka, taga-bubuk ka. And Susan yan, may shout out. Hello ma'am, watching here. Hello Sir DJ Al. And blessed afternoon. Yan. Salamat kinyayo kaniya Riz Game Ginaline, may shout out. Kumusta ang ading ko? May shout out. Ading Dana Martin Monteno, may shout out. Gina G. Ongan, hello ma'am. Good evening Sir DJ Al, watching from Saudi Arabia. God bless always sir. Yan. Thank you very much Kasat Eva Buwako na Dora. Kani Arlene
Gibayan, may shout out. And of course, may shout out in happy watching dito na tracking. And of course, nagagat kan dedicated iti trabaho na kas konsihal dita Toba Benguet. Yan, ani apo Councilor Gary Bejes. Yan. Ako lang amo. No board member soon. Alright. Yan, kamusta apo Councilor? And Arlene Gigabayan was watching from Dubai, United Arab Emirates. Alright, thank you very much. Napag-gorsyam dito kakilian. Ito mga kablawan ni Bro Jim. Yan, kamusta dito? Yan. Ano na to? Dominican. And of course, ni Apo Kapitan Feliciano Alipda Jr. Yan, kumusta dito tadyangan. And of course, kini amin dito ngawan malabsan. Si Taran sa Bandas, mag-shout shout out. And of course, kini amin 32 million live viewers around the globe. Marilo Palmero, may shout out. And Paulina Ole Magnupili, may shout out. Yan. Good evening, sir. Kasamat ka sa Tyron Tumbaga. Good evening to. Okay, as requested, suyo dinagal. Mabalin yung ayat kayat king dito niya nga saniwan. Agas si arthritis, agas sa rayoma can gouts. Alright. Ipatayaw mo sa dagom. Uyak pa'y ikan kansyon, may hilak sinalubong. Ipugaw maiibaw, lemlemdas maupulaw. Ngamiyak pa'y buga-bugaw, urmus kapya kumay lunsaw. Ayam ko bumangon ka, tangadeng pay eta
nga programa kati sagsagot karayo iti Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant. Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant masarakan sa Jay Alumit Compound, Kim 6 Town Poblasyon, Latrinan, Benguet. Inaldaw da ang lulukat iti oras iti alas 6 iti agsapa inggan alas 9 iti rabii. Kompleto da sa Jay, rice toppings, short orders, snacks. Kaya of course iti pagmayatan na mabalin nga pangivinyoan kaditi birthdays, seminars, binyag, kanda pa ang special occasions. Mabalin nyo kunta ni Suda iti 0908-368-7651. Wano bisitaan lang iti Facebook page da Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant. Aring mo'y palda. Food Supplement Pure Organic Barley Powder under IM Worldwide Company. Amazing Pure Organic Barley. Ito po ay herbal pagkain ng ating katawan upang palakasin ang ating immune system with 68 micronutrients, 16 vitamins, 17 minerals, 18 amino acids, 17 active enzymes, chlorophyll, phytonutrients, phytochemical na makakatulong para i-active ang self-healing para gumaling sa lahat ng klase ng sakit. Super Brand 100% pure organic, Australian certified organic. We ship international and local worldwide. Magatang na ito ay sa Jai Dominguez Building, number 32, General Luna Road, Baguio City. Sango ti Belfront Hotel. Dagijay ket nag-member. Ken gumatang paki-message ni Doms Agbasil iti Facebook account na Doms Agbasil. Kahabsat kakilyan, agsapsapol kayo kadi iti pagatangan karigiti di kalidad kan napipintas nga furnitures kas iti cutlery, lamisaan kan tugtugaw, homewares, kitchenwares, plasticwares, appliances, clothings, wano dry goods, kan Euratix foams, kan dapat iti lakoda nga power tools. Hana Crisidic Melchi General Merchandise, wano Hana Crisidic online shop, iti songbat na kahabsat kakilyan. Yeehaw! Itpidial dito nga pagatangan kapsat kahilyan tamabalin dang i-deliver dagiti gatangan nyo dita babalayo mabalindamet nga isabat kan mabalindapay nga i-drop karkaro dita banda iti Halsima Highway wano dita Mountain Trail. Ana Crisidic Melchi General Merchandise kat masarakan sa Jai Kilometer 12 Chilan Latridad Benguet. Masangwanan lang iti Bright Crop Farm Supply. Iti kanayunan ng impormasyon mabalin nyo nga puntakan isuda iti 0956 549-2037 0956-549-2037. Biro kan lang ni Kapsat nga Brenda. When mabalin nyo nga pasyaran iti Facebook account na Melchi Medane Carter. Hana Crisidic Melchi General Merchandise wano Hana Crisidic online shop kat kukwa kaniman manihar ni Ma'am Brenda. Police accessories ba iti bibirukan nyo kapsat kailyan? Agin sa shop Police accessories iti papanan nyo. Masarakan sa Jai second floor iti Ida 70 Baban Building, Kim 6 Town Poblasyon, Latrinan, Benguet. Babalang iti Benguet Provincial Capital. Inal daw da lulukat kapsat kailyan hing kayo pakagatangan karito iti kalidad nga military wears, shoes, caps, hats, uniforms ken dadungapay. Mabalin nyo kunta ni kapsat na Charlotte Agency iti 0947-580-9395 iti kanayunan ng detalye impormasyon. Saksak bata ni Ola. Alright. Ito man ang pag-iyaman na kita ng sponsors tayo direct programa tayo DJL Special mga kaitpitial. Mayroon siya taon in happy listening and happy watching kini kapsat Will Matugas and of course kini bro Jim and Galdian 8352 Henizilin yan kumusta yan may tiis man ni Apo Councilor Gary Bihis. Well anyway yan thank you very much once again Apo Councilor iti pa nagbubuya Joan Kalangad bigyan shout out hello. And manang Leticia Del Non, may shout out. Good evening kay special danson si Cam Sir. Kastamat kinyayo, basta kami dito sa Bulan, Benguet. Elos Ryan Honrobia, may shout out. Good evening DJ Idol.
And watching from Gigento, Bulacan. Yan, meron shoutout sa inyo lahat dyan sa Gigento, Bulacan. Yan, salamat po sa panonood. Yan, si Sir Elos Ryan Honrobio. Big Ramta kay Patal, may garap shoutout. Kaya ni Arlene, may garap shoutout. Yan, kumusta ngay? Sir Rich Don Lacunza, good evening, guwapong DJ Al, kablak man, nagita ag dendengag dito barangay Dikat, Omingan, Pangasinan. Okay. Iba-ibang siya dito Omingan, Pangasinan. Karang-araw dito barangay Dikat. Yan. Talaga siguro nga Dikat din niya, malagkit. Kini Davey Financio, may grab shout out. Okay, and update tayo man niya. Hindi naangay nga concert focus 80 grupo tayo. Awang de Cordillera and charity program. And para kini Miss Frida Salis. Ito nakataga ang Pukaw, Itogon Benguet. Iti concert focus kaya tanangay sa Jai Smoke and Barrel Risto Bar. As a 4th floor, it's Summer Pines Residences, formerly Summer Pines Hotel. And karito ay timolong, karito ay ticket buyers, karito ay nag-donate iti cash. And of course, karito ay singers, iti management, iti Smoke and Barrel Bristol Bar, Ma'am Alice Contreras, and of course, kini yan, Kapsat Novit, thank you very much. And of course, kini Pidots. Ito ay nagapost sa Jela Trinidad nga nagbuya. Thank you very much. And of course, ito ay company ni Apo Kapitan na Feliciano Siano Olip de Jr. Ititadyangan. Thank you very much sa suporta. Salamat. And iti ticket sales sayo kat ada iti 19,250 pesos. And of course, iti cash donations ang 2,500 pesos. And of course, thank you very much, Ma'am Aurora Mariro. Iti cash donation. And of course, dapat iti entrance tayo ng 400 pesos. And of course, ada iti na-turn over tayo. Kinupsat nga Frida Salis nga 22,150 pesos. Yan, ang buo data. Awan ito na ilidak at libre aming habsat kailan. Awan ti expenses tayo apo. Alright, thank you very much. Once again, harito yung sumusuporta iti charity program tayo Awang di Cordillera. Edi oras na kada 6:29 eti Rabi, one Sardam Philippine Standard Time. Alright. May sapay nga sa niwang manan, sakbay tayo tuturo iti rated programa tayo. At iwan itibay sa saliwang manipul pa lang kay Mr. Hardy Kaligtan na sanlayat ko kansik kanana. Okay, minsan nga kang kanilaw song para kaniyati amin Kate Piti Alveda.
my goodness, Babski parang mukhang masaya ka Siyempre naman, Robin Pandemya. Alam mo ba, galing ako sa Smoke and Barrel Resto Bar. Ano bang meron dyan at mukhang tuwang-tuwa ka ng 100%? Oh my goodness! Alam mo Robin Pandemya, sa Smoke and Barrel Resto Bar, ay nako, may live band doon Ay nako yung mga tugtugan doon, the best talaga. Alam mo yung mga tugtugan doon Robin country, reggae, variety, at kahit anong kanta, kahit yung kanta mong Wonderful tulad, ay nako, sinisipra nila doon. Oh my goodness! Talaga ba, Babski? At hindi lang yan, Robin. Ano pa ba, Babski? Ang specialty nila doon, yung cocktail spirit, beer barrel beers, hard drinks meron din. Tsaka yung paborito mo, Robin, yung gin na 2x2. At hindi lang yan. Meron pa, oh my goodness, talaga dyan, segundo, minuto, Babski. Meron pa, magandang venue, para sa espesyal na okasyon, gaya ng birthday, seminar, at mga wedding o kaya kasal, pwede rin sa mga charity events, kaya ng concert for a cause, free venue doon, Robin. Oh my goodness, talagang ako napapa-oh my wonderful tunay sa'yo. Babski, saan ba matatagpuan niyang Smoke and Barrel Resto Bar? Malapit lang, Robin, matatagpuan sa 4th floor ng Summer Pine Residences, malapit sa Pukay Village, dyan sa Marcos Highway, Anong oras naman sila nagbubukas, Babski? Nagbubukas sila ng alas 5 ng hapon, at nagsisimula yung banda ng alas 6 ng hapon hanggang alas 2 ng hating gabi. Oh my goodness, ano pang hinihintay mo, Babski? Magmadali na tayo at ako kakanta ng Wonderful tonight. Oh my goodness, bilisan mo! Di wow! Smoke and Barrel Resto Bar. Baro nga ayuyang dagit lovers, barkada kan mabaling pati pamilya. Smoke and Barrel and Resto Bar, masarakan sa Jai, 4th floor, 80 Summer Pines Residences, formerly Summer Pines Hotel, just below Pukay Village, along Marcos Highway. Iti kanayon na ng impormasyon, mabalin yung kuntahan ni Soda, 809202195777. Biro kan lang ni Ma'am Agnes Contreras. Smoke and Barrel Resto Bar, pang lovers, pang barkada, kan pang pamilya. Okay, so dito are 80 Smoke and Barrel Resto Bar. Yan, pumasyar ka lang sa Kapsat Kilian. Yan, nakarito yung mabitin dito yung sentro. Enjoy katang kayong mabitin po. Hanggang alas 2, alas 3 iti closing time dahil dyan. Sir Joel Balikin, may shout out. Hello, kumusta? And of course, kiniyap sa Salvador, Agda Sibugnay. Good evening, DJ Al, shout out siya Tuba. Alright, may shout out. Kanya yung amin dito Tuba, Bengat. Idol Andong, oy, may shout out. Hiha! Yan. Dito kat ito ba matlaan? Kamusta kayo dito Kapuan? Basta kaya matidungon Kapuan to Bengat. Gamot long kakam nato at may shout out. Yan. Taga to ba mananda ito? Yan. Kamusta ka aman pula? And of course, kini Cap Feliciano Buyaga Alipda Jr. Taga to ba mananda ito? Kasi man yan. Once again, may shout out. Kini aman to ba Bengat? Yan. Tapay ni Councilor Gary Bihis. Yan, good evening Kawings. Yan, good evening to. Ayan, 8PTL dito yung programa tayo tata. Ayan, bro. Cap Feliciano Buyaga Aripda Jr. Ayan, pakamusta? Ito yung papagam tayo dito 5. Ayan, po Kagawad Arjus. May shout out. From Sheila Duntugan, good evening sir. Kablaon man ti Wesleyan Church asa Norte. Alright, may shout out. Kapsat Sheila Duntugan ni kay Ading Carlos Salamo, may shout out yan. Kumusta nga Ading ko?
And of course, pantay man dito banda iti Itogon. Yan, imbagor siya nito Itogon, kapsat Keliam. And ang dalawa ni Apo Mayor, Bernard Wacklin. Hello, sir. May pas pasir opisina nyo. And of course, kinima ng Emilio Maxion. Dito tinongdan, kumusta? Good evening, sir. Mayat in Oranto. Say masabsaban ipool. Hihi. Tukar mo gahota kwanto iya. Badig dyan talaw. Salamat. Alright. Narapir mi garod ti portatan niya. Ejean medyo bukod. Permiti po or. Pooran di badakbak. Naporon pa ijay banda iti ikip karawa. Da pa iti inala ng tao. Condolence kari ito yung Baniwas family dita ikip Bukod Benguet kakailian dita. Yan, alawadan tayo lakumanya. Ikikitan tayo, di pagpupuran tayo. Lagi ito yung kapsat kailian nga nagtaltalo, naggargarte na po. Aga por tayo iti linisan tayo iti garden tayo kada kitan tayo baka somyab at mairaman iti bantay. Kabirti ada ti bakbaka da nga kuna da dagiti agbakbaka kano nya iti amang bupor iti bantay. Yan iparte yun yata per kilo yun bulalo ko naman. Naon di ka nang datatang akalgao. Rito yung biboyan niya iti yan sa YouTube channel tayo. Yan taga Tuba man nandito ni Nanay Nora Tovera. Yan kumusta? Alright. And good evening, Sir DJ Al. Pasyal Alman to my daughters and sons-in-law Isuda Wayne and of course ni LV kan ni Anderson kan Froilan, kan of course, sino pa ito? Okay. Yan, Eleanor, kan Aspa Brian, and Gina Abansi. Alright. Thank you, sir, and more blessings. Thank you very much, Nanay Nora. Well, anyway, thank you very much. Sinibagor siya Manita Tuba once again. And patukan mo man, Jay Kanta, Simple Yellow Rose, Single Yellow Rose, naman di man ang Leticia Dolnuan. Alright, and of course Elman Kayan, good eve sir, nice to hear you here. Kung na Irisan. Okay, naimbang orsyan min tita Irisan, kapsat Kelian. Alright, man iti may sapay nga ron ng request yo. Ayan, kariken ka. Manipur pa lang kay Mr. Richard Ligmayo. May isang Ilocano love song. Alright. Amuti Diyos to'y puso ken rikna. Uray biyag ko ket ited ko. Agpaiso ken pudno to'y ayat ko. Daytoy kariken ka ket mangnam na maka. Yawan sa balik notisika. Ket daytoy puso saan nga baliw. Agibos man tibiyag ditoy daga. Nas pangarigan agin
ayuta. Kanayon nga napudno aken ka. Aldaw kinrapi iururayan ka. Agibus man tibiyag dito'y daga. Daytoy kariken ka, ket mangnamnama ka, ngawan sa bali, no disi ka. Ket daytoy pusok, saan nga baliw, agibus man tibiyag dito'y daga. Tiyak na kaya nga mapukaw ka. Pudno nga yati marik na ken ka. Kararag ko ti Diyos sa kaysata. Ingat altar sumanguta. Mangnamnama ka, ngawan sa bali, no disi ka. Ket daytoy pusok, saan nga baliw, agibus man tibiyag dito'y daga. Daytoy kariken ka, ket mangnamnama ka, nawan sa bali, no disi ka. Ket daytoy pusok, saan nga baliw, agibus man tibiyag dito'y daga. Agibus man tibiyag dito'y daga. Agibus man tibiyag dito'y daga. Dito nga programa katisagsagot karayo iti Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant. Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant masarakan sa Jai Alumit Compound, Kim 6 Town, Poblasyon, Latrinan, Benguet. Inaldaw da aglulukat iti oras iti alas 6 iti agsapa inggan alas 9 iti rabii. Kompleto da sa Jai, rice toppings, short orders, snacks. Kaya of course iti pagmayatan na mabalin nga pangivinyoan kaditi birthdays, seminars, binyag, kanda dunga pa ang special occasions. Mabalin nyo kunta ni Suda iti 0908-368-7651 wano bisitaan lang iti Facebook page da Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant. Aring mo'y balda. Food Supplement Pure Organic Barley Powder under I Am Worldwide Company. Amazing Pure Organic Barley. Ito po ay herbal pagkain ng ating katawan upang palakasin ang ating immune system with 68 micronutrients, 16 vitamins, 17 minerals, 18 amino acids, 17 active enzymes, chlorophyll, phytonutrients, phytochemical na makakatulong para i-active ang self-healing para gumaling sa lahat ng klase ng sakit. Super Brand 100% pure organic, Australian certified organic. We ship international and local worldwide. Magatang daytoy sa Jai Dominguez Building, number 32, General Luna Road, Baguio City. Sango ti Belfront Hotel. Dagijay ket nag-member ken gumatang paki-message ni Doms Agbasil iti Facebook account na Doms Agbasil.
Police Accessories ba iti bibiro kanyo kapsat kailian? Agin sa siya Police Accessories iti papanan nyo. Masarakan sa jay second floor iti Ida 70 Baban Building, Kim 6 Town, Poblasyon, La Trinidad, Benguet, Babalang iti Benguet Provincial Capital. Inaw daw na lulukat kapsat kailian, hin kayo pakagatangan karitoy di kalidad nga military wears, shoes, caps, hats, uniforms, ken dadungapay. Mabalin ni kunta ni kapsat na Charlotte Agency iti 0947-580-9395 iti kanayonan ng detalye impormasyon. Saksak bata ni Ola. Kabsat kahilyan, agsapsapol kayo kadi iti pagatangan karigiti di kalidad kan napipintas nga furnitures kas iti cutlery, lamisaan kan tugtugaw, homewares, kitchenwares, plasticwares, appliances, clothings, wano dry goods, kan Eurotix foams, kan dapat iti lakoda nga power tools. Hana Crisidic Melchi General Merchandise, wano Hana Crisidic online shop iti songbat na kabsat kahilyan. Yeehaw! Itpidial dito nga pagatangan kapsat kahilyan tamabalin dang i-deliver dagiti gatangan nyo dita babalayo mabalin damat nga isabat kan mabalin dapay nga i-drop karkaro dita banda iti Halsima Highway wano dita Mountain Trail. Ada Crisidic Melchi General Merchandise kat masarakan sa jay kilometer 12 Silan, La Trinidad, Benguet. Masangwanan lang iti Bright Crop Farm Supply. Iti kanayunan ng impormasyon mabalin nyo nga kontakan isuda iti 0956-549-2037 0956-549-2037. Biro kan lang ni kapsat nga Brenda. When mabalin nyo nga pasyaran iti Facebook account na Melchi Medane Carter. Hana Crisidic Melchi General Merchandise wano Hana Crisidic online shop kat kukwa kaniman manihar ni Ma'am Brenda. Eri oras na kat ada parang tinapat-bating sa nga pulong minutos sa kasakbayan ti alas 7:80 Rabi Philippine Standard Time mga kaibigan. Kaya itong oras kiti sagsaw na tayo iti Showbiz Cafe and Restaurant Talusur, Tuba, Benguet. Mabalang kayo dumagas nga kape mga ag merienda kaya ramanan dagiti nagkakaimas ng makmakani specialty daw. Rice toppings, short orders, snacks, kanda dumapay po. Dito yung maramanan na diti kalalamiisan kaimasan nga halo-halo, showbiz halo-halo. Kaya dito yung naidumdo mga merienda na ito showbiz chuntog kamote fries. Libre iti wifi, pati brewed coffee, libre. Yan. So, ito mga kailangan kapsat kailian, awan di problema iti paradaan, naglawa. Aga siptada karito catering services para karito birthdays, binyag, kasar, meetings, kanda dumapay. Mabalin nga pang binyuan karito okasyon nyo naman na anyaman na kita nga okasyon nyo po. Okay, sa bulan lang ni Miss Julina, Miss Arlene Binaldo, ni Wando, ni Manang Olet ko sa Rancelino. Showbiz Cafe and Restaurant, Resort to Benguet at your service. Arcelitan ang Gonzalo, Miguel shout out. Good evening manan idol. Grabe lami sa ditoy sinipsip. Sir kantakot ay Anido, salamat idol. Alright, thank you very much of Sant Arcelitan ang Gonzales. Yung bangor siya ito sinipsip Bugyas Benguet. Okay. Lampasin siya kapsat, awan dati Anido. Anyway, thank you very much. Hindi pa nagdengdeng para buhay-boyang. Ipatransport tayo ko ni Sir JC. Dito ba yung may isang requested song? Kanshat si Kambangat? Oh no, kanshat. Alright, sama-sama tayo. Ito yung mga kagasatan na po. Ano, si Kambangat. Kunana. Okay. Ito version ni Miss Jeverlyn.
Jet nukas pangarigan, dyan gawak siyugdaan. Agmuwa kumaan, dip-dip kan, udian tango siya. Sikang bangag, idahin na kinustuan. Ang kanyang to'y mapasama, tahadip kan. Sapay kumasikat ay man kagasatan. Diyot numan tungpal kita, ituloy tay plano ta. Abindisyonan siya hita sa hidyan pamilya. Say kararagta, sunan siyos dya umarsuwa. Tabindisyonan to'y relasyon ta, say mayat pantong palanta. Sikang bangat, idahin na kinustuan. Ang kanyang to'y mapasama, tahadip kan. Sapay kumasikat ay man kagasatan. Sikat ay man kagasatan. Sapay kumasikat ay man kagasatan. Okay, ala pasensya ka rito. I-request yung dedoma. Yan, manaliti siya. No, bigaton niya. Jason Galdiela Rosmo. And of course, Singa Modelo. Naka-YouTube tayo gamit. Ayan, Singa Modelo. Di ipamakada nga sa niwang. Ito programa tayo. Okay, apay sabal. Salamat manan kini amin. Good evening manan, Mr. DJ. Alright, thank you very much. Andi Taria Baniwas, may shout out. Saya ang ditampo ka. Bigat manan ado. Alright, thank you very much. Edi pa nagisting ka na nalpas dito programa tayo apo Counselor Gary Bihis. Edi to babangat. Okay. Once again, salamat kini aming nagadangag nagbuya. Salamat ito suporta iti programa tayo DJ Special. Enter bigat manan iti kasi madlang oras. Dito madlang istasyon kan dito madlang programa DJ Special mga kahit PTR. Alright. God bless to lapas. Este 7 si healthy na po Diyos tiagi na. Si Apo Shoes nilay may si John DJ Al Arigriban Responsal may batbati ay tinaragsak ka na imas sa nga sardam tiyo amin. Bye-bye! Inay bagay si kayang to Asipin imata to San Paris pa dimple to